wemukele sivakashi lesibuya eveni le-Saudi Arabia lekulisekela lendvuna itangephandle kulela live His Excellency Eng Walid bin Abdul Karim Al Karaji. Ingwenyama ihlangene nalesivakashi semakhosi esigodlweni kaLozitha. Lo mhlangano ulandzele kufika kwalesivakashi sembube kuleli esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport. Lisekela lendvuna itangephandle eveni le-Saudi Arabia His Excellency Eng Walid bin Abdul Karim Al Karaji ekubeni yafike kuleli ubesese uyawuvusela ingwenyama isigodlweni kaLozitha. Esigodlweni ufike wemukelwa ngisosilo semhlaba. Lolu vakasho lubheke ukuthi lakhe buhlobo lobugcinile ekhathi kwalamave lobutawusimamiswa kubumbana kubambisana nekusekelana. Lesivakashi sembube yemhlaba kulolu hambo sisingethwe ngulabanye labakhulu embusweni welive le-Saudi Arabia. Lebe bakhona ke kulomhlangano wengwenyama nelisekela lendvuna yembuso bekulizinyane umvanenkosi Lindani, bamva benkhosi, ndvunankulu welive nendvuna yetangephandle nekubambisana lamanye emave. Ingwenyama nelisekela lendvuna yetangephandle babe netingxoxo letibuke kakhulu tindlela tekucinisa lobudlelwane kute kuzuze tive talamave lamabili. Imbube naye His Excellency babukete kushiyela nalugwayi etinhlangothini letiningi. Ingwenyama naso sivakashi semakhosi batsingitse kabanti inchubekela phambili yalobudlelwane nekubuketa nekwengeta tinhlangothi tekubambisana. Letinhlangothi tifaka ekhatsi tekuthengiselana, tekutshala timali, temfundvo, tekuvakasha kanye netemasiko. Lolu vakasho lolu lufika nje lizinyane umvanenkosi Lindani kanye nendvuna yetangephandle nekubambisana lamanye emave impunga Pholile Shakhantu bavakashela live le-Saudi Arabia eminyakeni lophelile. Lufike futhi ngemuva kokuthi indvuna yetangephandle kuleli nendvuna yetangephandle kulela live basenesivumelwano sekusukumisa ubuhlobo nekubambisana. Lesivumelwano besisekuthatha sinyathelo lesibalulekile sekucinisa ubuhlobo lobasungulwa mhla tinga-25 enyangeni yaMabasa ngeminyaka 1999. Ngaphambi kokuthi lisekela lendvuna yetangephandle eveni le-Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Eng Walid bin Abdul Karim Al Karaji abonane nesilo semhlaba. Uqale ngekufikela esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport. Ekufikeni kwakhe kuleli ufike wemukelwa lizinyane umvanenkosi Lindani nendvuna yetangephandle nekubambisana lamanye emave impunga Pholile Shakhantu. Luvakasho lwesivakashi semakhosi libheke ukuthi luthathe lilanga linye nje kuphela. Etintsabeni kubika Pholile Maziya anazweli masuku esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport. Lisekela lendvuna yetangaphandle eSaudi Arabia umhlonishwa Eng Walid bin Abdul Karim Al Karaji